Tripura strike has been organized in various parts across the state on the call of the Tiprasa Civil Society. Similarly, hundreds of civil society has come forward and blocked the Assam Agartala National Highway in Mungiakami. Tripura experienced a significant statewide 24-hour strike organized by the Tiprasa Civil Society on Thursday, with protests being held in different parts of the state for the 8 chartered points of demands. Similarly, hundreds of civil society has come forward and blocked the Assam Agartala National Highway in Mungiakami. The civilians also blocked the railway track in the area. Speaking during the protest, one of the civilians said that before Tiprasa Accord, many other agreements like TMB and ATTF Accord were also signed between the central and state government, yet the government has given nothing till date despite on numerous accords and agreements signed. Tini 24 ঘন্টা strike eba bonto ba joto tangnok habanok jotonok hakrujak civil society bai ringjak oboddo civil society hinpano sung joto Tiprasani omanthai gangkai naidi Tripura hasteo 1949 ni pore je অবৈধভাবে ইলিগেলি ভাবে যে ত্রিপুরা হাস্তিও যে गोबां बसंनि बर' रक हाबै जेसिनो तिप्रासा तंकसं तंनाय अरिजिनेलि अ जागानि जे तिप्रासा रकनि जे मानथाय सक्ताय रक बेबागनो सेगिन हाबायखा इभेन अ जे गणतन्त्रनि फान बायख्लायै गोबांमा इलिगेल जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि नुगो बरक ताबुक अ हानो चालकनाय निनि मन्त्री एमएलए एमडीसी अब हायंगि तंगन सिं नुगै दं आपनोनो सोंथिनि अ स्ट्राइकनि बिसिंथै एबा अ तिप्रासा थानसानि बिसिंथै जों भारत सरकारनो सानामो सुङो जे अबहाय जे अयनो देशनि जे अ देशो फायै जे अबहाय अकुपाय खाय इलिगेल बाबि जे अ हानो शासन खाय जमन आबरनो बरक दायति नजरदारि खाय बरनो माकारिनाय ताय जे तिनो अ जागा जे टीएमबी एकॉर्ड खायजाका तिप्रासानि बागै हामख्लायनि बागै ताई एटीटीएफ एकॉर्ड खायजाका ताई निने एनएलएटी एकॉर्ड खायजाका ताबो सिनि बुबाग्रानि बिसिंथै तिप्रासा एकॉर्ड खायजाका किन्तु भारत सरकारक जे एकॉर्ड खायमनि बर' कागजे पत्रे कुनु दाम रिया किन्तु जों तिनि साक जतै जों सिनि भारत सरकारनो जों नासिङै दंखो जे जोंनो सिनि मानथायनो जोंनो याफारिनानि बागै किन्तु जदि बर' तिनिबो खुनजो कायसमै borok ok kokno khorang no khnayang kangkai phainai jorao o tongkosong tongnai Tiprasarok khorok busukbo o hani bage bolidan na abo kuno saimia abo sung jotoi sini je o Tripura hasini joto Tiprasarok jotono khawo thonjak karon sinimo last and final mono sini paithangni soba sung o sobani bisingtei sini Tiprasano phiyogoi maya kangkai sung o hasakao sini neta montring tongnai chakri khai tongnai media khai tongnai dini gari chalok tongnai joto porjai je thang tongnai joto Tiprasarok जों अ हानि द्रग गमावै थानाय. The civilians shows their outrage against the government, highlighting they will organize bigger movements ahead unless the demands are met. Pure report, Chini Khorang.